Ikaze ibihe byiza kuri mwese mukurikiye Inkwakuzi. Uyu ni umunsi wa kabiri w'icyumweru turimo. Ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru kuri iyi shene yitwa Inkwakuzi. Turaza kujya hanze y'u Rwanda, turaza no kujya tugaruka mu gihugu cyacu, turaza kuvuga ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye kugira ku buryo ugira ishusho y'uyu munsi uko bimeze n'uko iteye muri rusange. Reka duhere hano mu gihugu cyacu mu kinyamakuru cyitwa Umuseke cyandikira kuri murandasi, kivuga ko muri Ngoma umugabo yishwe n'abamusanze iwe mu rugo. Nduwimana Pascal w'imyaka 42 y'amavuko mu karere ka Ngoma yishwe aciwe ijosi n'abantu bataramenyekana. Urupfu rw'uyu mugabo rwabereye mu mudugudu wa Kabuye, akagari ka Nyamagana, umurenge wa Remera w'akarere ka Ngoma. Bamwe mu baturage dukesha iyi nkuru bavuga ko abakekwa kugira uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo bamusanze iwe mu ijoro, ari we mu rugo mu ijoro ryakeye, bamukorera iyicarubozo kuko bamutemye bikabije. Umwe muri bo yagize ati bamwishe urupfu rubabaje kuko urebye uko babigenje ntabwo batekereza ko ari abantu bazima bakora ibi bintu. Twifuza ko hakorwa iperereza ryimbitse abamwishe bagashyikirizwa ubutabera. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyontagira Nathalie yemereye Umuseke dukesha iyi nkuru ko ari impamo iri kuvugwa. Avuga ko abakekwaho kwica uriya muturage babikoze nijoro barangije bagacika. Ati batabaje saa 6 z'ijoro, inzego z'ubugenzacyaha na polisi ndetse n'inzego z'ibanze zahise zigera aho ubwicanyi bwabereye. Meya Niyontagira avuga ko iperereza ku bishe Nduwimana Pascal ryatangiye gukorwa. Yasabye abaturage bafite imyitwarire mibi nk'iyi kuyicikaho, ahubwo bafitanye ibibazo bakabibwira inzego z'ubuyobozi kugira ngo zibafashe gukemura ibyo bibazo aho kuvutsa umuntu ubuzima. Nta byumweru bibiri birashira uyu murenge wa Remera habereye ubwicanyi ndengakamere nk'ubu, kuko hari umukobwa abagizi ba nabi basanze mu nzu bamwica bamuteye icyuma. Umurambo wa Nduwimana Pascal wajyanywe mu bitaro bya Kibungo gukorerwa isuzuma. Bana yanjye, izi nkuru nazo z'ubwicanyi kabisa nta gihe tutazumva buri gihe kabisa. Aho ntari mu karere ka Ngoma, reka duhite dusimbukira hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turagenda tuvangavanga tugaruka twongera tugenda aho muri Ukraine ingabo z'Uburusiya zegereye umujyi w'ingenzi, ibintu bishobora kuzifasha kwigarurira Donbas yose. Ingabo z'Uburusiya zinjiye mu mujyi w'ingenzi wa Kostyantynivka uherereye mu burasirazuba bwa Ukraine kandi ubu ziragerageza kuwugota. Abasirikare ba Ukraine babwiye BBC ko uwo mujyi uri mu kangaratete, bivuze ko nta ruhande na rumwe ukiwugenzura neza. Umusirikare wa Ukraine ukoresha drone muri ako gace basabye ko amazina ye atatangazwa. Yagize ati banyura inyuma y'imirongo yacu y'ubwirinzi kandi mu mijyi biragoye cyane kubirukana. Kostyantynivka ni irembo rijya mu bindi bice bya Donbas bisigaye bigenzurwa na Ukraine. Niba uwo mujyi ufashwe n'Uburusiya, ingabo zabwo zizoroherwa no kugera ku mijyi ikomeye ya nyuma ya Ukraine iri mu burasirazuba, ariko ariyo Kramatorsk na Sloviansk. Ibyo byatuma Uburusiya bwegereza cyane intego yabwo yo kwigarurira burundu akarere ka Donbas, imwe mu ntego z'ingenzi z'ubutegetsi bw'Uburusiya muri iyi ntambara. Aho hari muri Ukraine. Reka nanone tuvuye muri Ukraine tugaruke hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tubabwire ko mu karere ka Ngoma n'ubundi ukekwaho kwica nyirakuru yagaragaye yapfuye. Mu nkuru dukesha ikinyamakuru cyandikira kuri murandasi cyitwa Open Times kiravuga ko Ingoma umusore wari umaze gushyingura nyirakuru yishwe, hatabwa muri yombi abarimo murumuna we. Umusore witwa Nduwimana Pascal wari utuye mu mudugudu wa Kabuye, akagari ka Nyamagana, umurenge wa Remera, akarere ka Ngoma, yishwe n'abantu bataramenyekana. Ibi byabaye mu rukerera kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru tariki ya 22 Kamena 2026. Amakuru atangwa n'abaturage bavuga ko Nduwimana Pascal nubwo yari afite imyaka 40 yari akiri ingaragu, nta n'umwana yagiraga, ndetse yabanaga na murumuna we bavukana mu nzu yiciwe imbere. Uru rupfu rwa nyakwigendera rwamenyekanye hagati ya saa 7 na saa 8 zo mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, ubwo umwe mu bari baje gushyingura nyirakuru wa Nduwimana Pascal yasohokaga agiye kureba abari hanze nyuma y'uko abo bari kumwe mu nzu baturanye bumvise imirindi y'abantu birukaga bakamusaba kureba ikibaye. Umwe mu baturage bari baje gushyingura nyirakuru wa Nduwimana Pascal yavuze ko bakeka murumuna we kugira uruhare mu rupfu rwa mukuru we kubera ishyari yari yamugiriye nyuma yo kumenya ko
ari mu bo bashobora kuzashimira kubera uburyo yitaga kuri nyirakuru. Yagize ati uwo dukeka wabikoze n'umurumuna we bavukana kwa se na nyina, ngo yasohotse bamusohoye basanga afite amaraso ku nkweto. Yakomeje avuga ko amakuru ahari batwaye we n'umugore we n'undi baketse n'umwana wasohotse witwa Claude, ariko ndasaba ko Claude barenganura we kuko yari yatabaye. Ariko nyine iperereza nuko nguko rikora rijyana abantu bose bari bahari. Uko Times rero dukesha iyi nkuru yagerageje kuvugana n'abayobozi ariko ntibyakunda. Gusa hari amakuru avuga ko abarimo murumuna wa nyakwigendera batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Aho ni muri Ngoma. Ni ukuri ibintu byo mu burasirazuba ntabwo byoroshye na gato. Reka nanone twigire hanze y'u Rwanda tubabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bumvikanye ku buryo bwo korohereza ubwato bunyura muri Hormuz. Abahuza mu biganiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran batangaje ko icyiciro cya mbere cy'ibiganiro hagati y'abayobozi bo mu nzego zo hejuru cyarangiye kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Kamena. Impande zombi zemeranya ku mirongo migari igamije kugera ku masezerano nyuma mu minsi 60 y'agahenge. Ibiganiro byabereye mu Busuwisi byatangiriye mu mwuka mubi. Iran ivuga ko inzira ya Hormuz yongeye gufungwa, mu gihe Perezida Trump we yavugaga ko ashobora kongera kugaba ibitero kuri Iran. Itangazo rihuriweho n'abahuza aribo Qatar na Pakistan rivuga ko Amerika na Iran byumvikanye ku mirongo migari igamije kugera ku masezerano ya nyuma mu minsi 60. Ibiganiro bya tekiniki bizakomeza mu cyumweru gisigaye, bikazabera muri hoteli yo ku musozi wa Bergenstock mu Busuwisi. Impande zombi zanumvikanye ku buryo bwo guhagarika intambara muri Liban no gushyiraho uburyo bwo koroshya itumanaho kugira ngo ubwato butwaye ibicuruzwa bushobore kunyura neza mu nzira ya Hormuz. Ibiganiro byatangijwe na Visi Perezida wa Amerika JD Vance ku cyumweru hashingiwe ku masezerano y'agateganyo yari yarashyizweho umukono ku wa 17 Kamena agamije kongera agahenge k'iminsi 60. Ibiganiro byakomeje kugeza mu masaha y'igitondo yo ku wa mbere tariki ya 22 Kamena. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Abbas Araghchi yavuze ko igihugu cye cyabonye uburenganzira bwo kohereza hanze ibikomoka kuri peteroli. Imwe mu mitungo yabo yari yarafatiriwe yarekuwe. Ibikorwa byo kongera kubaka no guteza imbere igihugu byatangiye. Mbere y'uko ibiganiro bitangira ku mugaragaro ku cyumweru, Fox News yatangaje ko Trump yabwiye abayobozi ba Iran ko nta gihugu bazongera kugira mu gihe bakomeza kugerageza gufunga inzira ya Hormuz. Aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Iran muri rusange. Reka tugaruke mu Rwanda. Twababwiye ko turi bugende tuvanga tubabwire ko mu karere ka Rwamagana umwana w'imyaka 11 yasanzwe mu mugozi yapfuye bikekwa ko yiyahuye. Umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 11 mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro yasanzwe mu mugozi yapfuye bikekwa ko yiyahuye. Ibi byabaye ku mugoroba wo ku cyumweru tariki ya 21 Kamena 2026 mu mudugudu w'Ishangana mu kagari ka mu murenge wa Kigabiro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro Rushimisha Mark yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko bageze iwabo wa nyakwigendera basanga ari mu mugozi. Ati ni umwana basanze yapfuye afite imyaka 11. Umuvandimwe we niwe wasanga uwo mwana yishumitse umugozi mu ijosi bikekwa ko yiyahuye. Yigaga mu mashuri abanza. Babitubwiye rero badutabaza duhita tujyayo, umurambo tuwuzana ku bitaro bya Rwamagana kugira ngo bizasuzumwe hamenyekane icyamwishe. Gitifu Rushimisha yavuze ko uwo mwana wiyahuye asanzwe afite ababyeyi bombi kandi ko nta kibazo na kimwe yari afite cyari gutuma yiyahura. Yasabye ababyeyi kuba hafi abana babo bakamenya ibyo batekereza n'imibereho yabo. Ati ababyeyi ntibamenya abana aho bari igihe cyose, baba bari ku ishuri bakabimenya, baba bari mu rugo nabwo bakabimenya, kandi bakamenya ko barinda kugira ngo dukomeze tugire u Rwanda rw'ejo, kuko birababaje ko umwana nk'uyu yakwiyahura yari afite ejo hazaza heza. Reka dusimbukire muri Kongo tubabwire ko Ebola ikomeje guca ibintu muri RDC. Abanduye bakaba barenze 1000. Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kugeza ku wa 20 Kamena 2026 abo byemejwe ko banduye Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo bageze ku 1003, barimo 154 bapfuye. Iyi minisiteri yasobanuye ko intara ya Ituri ikiganjemo abanduye Ebola kuko kugeza uwo munsi hari hamaze kuboneka abantu 916 barimo 205 bapfuye. Mu gihe Kivu y'Amajyaruguru yabonetsemo 84 banduye barimo 48 bapfuye. Kivu y'Amajyepfo ibonekamo 3 barimo 1 bapfuye.
Muri Kivu y'Amajyepfo nta murwayi mushya wa Ebola urahaboneka kuva tariki ya 26 Gicurasi. Gusa Minisiteri y'Ubuzima yasobanuye ko abantu baho bagikurikiranirwa hafi bihoraho mu rwego rwo gukumira iki cyorezo. Kugeza kuwa 20 Kamena abantu 365 banduye Ebola bari bakiri mu bitaro. Abantu 100 bakize icyo cyorezo barimo 6 babonetse muri Ituri uwo munsi na 2 babonetse muri Kivu y'Amajyepfo bamaze gusubira mu miryango yabo. Muri rusange Ebola ya bundi buryo yicaga ku rugero rwa 25.3% kugeza uwo munsi. Muri Kivu y'Amajyaruguru niho yicanaga umuvuduko mwinshi kuko byageze kuri 57.1%. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko imbaraga zo gukurikirana abahuye n'abanduye Ebola zagabanyutse kuko byageze ku rugero rwa 58%. Nta kindi gihugu cyo mu karere kiragaragaramo Ebola ya bundi buryo muri uyu mwaka kiretse Uganda, aho hari abantu 19 babonetse i Kampala kugeza ku wa 5 Kamena, barimo 2 bapfuye. Aho ni muri DRC. Hanyuma rero reka tubabwire ko nanone turi hanze y'u Rwanda tubabwire ko Trump yatakambye ngo Uburusiya busubizwe muri G8 cyangwa se G8. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko asanga Uburusiya bukwiye gusubizwa mu ihuriro ry'ibihugu bikize ku isi rizwi nka G8 cyangwa se G8, avuga ko icyemezo cyo kubwirukana cyari ikosa rikomeye. Mu kiganiro yagiranye na Axios, Trump yavuze ko iyo Uburusiya buguma muri iryo huriro intambara hagati yabwo na Ukraine ishobora kuba itarakomeye muri 2022. Yavuze ko mu bihe byashize iri huriro ryitwaga G8 ariko rikaza gusigara ari G7 kubera Uburusiya bwavanwe. Trump yavuze ko wahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama atashakaga ko perezida Vladimir Putin akomeza kwitabira izo nama, ari nabyo byatumye Uburusiya bwigizwe. Ku bwa Trump ibi biganiro bikomeza kubera mu nama zihuza ibihugu bikomeye byose byashoboraga gufasha mu kwirinda umwuka mubi wavuyemo intambara imaze imyaka ine. Uburusiya bwakuwe muri G8 muri Werurwe 2014 nyuma y'uko Crimea itangaje ko itandukanyije na Ukraine ikiyunga ku Burusiya binyuze muri kamarampaka. Icyo gihe ibihugu by'uburengerazuba byamaganye icyo cyemezo bituma ihuriro risigara ririmo Amerika, Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani n'Ubuyapani. Ibihugu by'i Burayi byakomeje kurwanya igitekerezo cyo gusubiza Uburusiya muri G8, bivuga ko byashoboka gusa mu gihe bwahindura politiki yabwo kuri Ukraine. Ku ruhande rw'Uburusiya abayobozi babwo bagaragaza ko gusubira muri iri huriro bitihutirwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko yishimiye ko igihugu cye cyavuye muri G8. Naho umuvugizi wa perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov avuga ko G7 yatakaje igice kinini cy'agaciro yari ifite ku rwego rw'ubukungu bw'isi. Moscow ivuga ko ikomeje kwagura imikoranire yayo binyuze mu zindi nzira zirimo G20, BRICS n'umuryango wa Shanghai Cooperation Organization. Reka tujye mu gihugu cy'Ubudage tubabwire ko Ubudage bugiye gukora impinduka aho imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru ishobora kugezwa kuri 70. Guverinoma y'Ubudage yatangaje ko yiteguye gushyigikira amavugurura ya gahunda y'ikiruhuko cy'izabukuru azatuma imyaka yo kukijyamo yiyongera ikagera kuri 70. Iri vugurura ryateguwe n'akanama kashyizweho na Chancelier Friedrich Merz hamwe na Minisitiri w'Umurimo Barbara Bass, bakaba biteganyijwe ko rizashyikirizwa inteko ishinga amategeko ku wa 22 Kamena 2026 mu rwego rwo gukomeza ingamba zo kongera umusaruro w'abakozi. Icy'ingenzi muri izi mpinduka ni uko imyaka y'izabukuru izajya ihuzwa n'icyizere cyo kubaho, aho izava ku myaka 67 ikagera kuri 70, ariko bikazakorwa mu byiciro. Iri vugurura kandi rizakuraho uburyo buzwi nka pension at 63 bwemereraga abakozi kujya mu kiruhuko cy'izabukuru batagabanyirijwe amafaranga mu gihe bari bamaze imyaka 45 bakora. Leta ivuga ko ubu buryo butuma habaho igihombo ku kigega cy'ubwiteganyirize ndetse bukagabanya umubare w'abakozi bafite ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo. Abakozi hamwe n'abakoresha bazasabwa kongera 2% by'umushahara rusange mu kigega gishya cya leta gishora imari yiyongera kuri 18.6 asanzwe atangwa. Ubudage bwugarijwe n'ikibazo cy'abantu benshi bakuze, hakiyongeraho abantu bavutse hagati y'imyaka y'1946 n'1964 bari kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, bituma umubare w'abakozi mu gihugu ugabanyuka. Chancelier Merz yakunze kugaragaza ko ubukungu bw'Ubudage budashobora kwiyongera mu gihe hakomeza imikorere iriho ubu, asaba Abadage gukora cyane kandi igihe kirekire. Abakozi bo mu Budage
babarirwa gusaba ikiruhuko cy'uburwayi kingana n'ibyumweru 3 mu mwaka. Aho ni mu gihugu cy'Ubudage, aho bagiye guhindura rwose amategeko, pansiyo ikava ku myaka bari bariho ikajya ku myaka 70. Tukiri hanze y'u Rwanda tubabwire ko Zelensky yateguje intambara kuri Belarus. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaburiye perezida wa Belarus Alexander Lukashenko ko hashobora kwifashishwa imbaraga za gisirikare niba adasenya ibikoresho by'itumanaho biri mu minara y'itumanaho ku mupaka wayo na Ukraine. Perezida Zelensky yahaye perezida wa Belarus Alexander Lukashenko icyumweru kimwe cyo gukuraho ibyo bikoresho by'itumanaho biri mu minara. Aya magambo yatangajwe mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Ukraine na Belarus isanzwe ari inshuti ikomeye y'Uburusiya. Belarus ishinja Ukraine kugira uruhare mu gitero cya drone cyagabwe mu karere ka Bryansk mu Burusiya kigakomerekamo abana 6 bari mu ikipe y'umupira w'amaguru kikanahitana umugore w'umutoza wari ubaherekeje. Kiev yahakanye uruhare muri icyo gitero. Zelensky yavuze ko Lukashenko akwiye kugaragaza ko Belarus ishaka amahoro ikabanza gukora ibyo bikoresho by'itumanaho. Yavuze ko Belarus iri mu bafasha batanga ubufasha ku Burusiya muri iki gihe cy'intambara, kandi ko bikwiye guhagarara. Ku ruhande rwa Belarus, Lukashenko yakunze kuvuga ko igihugu cye kidashaka kwinjira mu ntambara cyangwa gutera ikindi gihugu. Yavuze ko abashaka gukurura Belarus mu ntambara bazabiryozwa. Kuva intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangira mu 2022, Belarus ntiyigeze yinjira mu mirwano mu buryo butaziguye, ariko yakomeje gufatwa nk'umufatanyabikorwa ukomeye w'Uburusiya. Tukiri hanze y'u Rwanda, reka tubabwire ko Ubushinwa bwihimuye kuri Amerika bufatira ibihano ibigo byabo. Kuri uyu wa mbere, Ubushinwa bwatangaje ibihano byo guhagarika kohereza ibicuruzwa bihaturutse ku bigo 10 by'Abanyamerika bikora ibya gisirikare mu rwego rwo kwihimura ku cyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufata cyo guheza ku masoko ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga byo mu Bushinwa. Minisiteri y'Ubucuruzi y'Ubushinwa yatangaje ko izahagarika iyoherezwa muri Amerika ry'ibicuruzwa bishobora gukoreshwa mu gisirikare no mu buzima busanzwe dual use items mu rurimi rw'Icyongereza kuri ibi bigo birimo ibikora drones n'ibicukura amabuye y'agaciro. Ibi bije nyuma y'uko Minisiteri y'Ingabo ya Amerika ishyize ibigo by'Ubushinwa nka Alibaba na Baidu ku rutonde rw'ibikorana n'igisirikare cy'Ubushinwa, ibintu bibuza ibi bigo guhabwa amasoko ya gisirikare muri Amerika. Ubushinwa buvuga ko iki cyemezo cyafashwe hagamijwe kurinda umutekano w'igihugu no gusubiza icyo bise kwagura urutonde rw'ibigo bya gisirikare by'Ubushinwa mu buryo binyuranyije n'amategeko. Hagati aho, Minisiteri y'Imari y'Ubushinwa yabujije inzego za leta kugura ibicuruzwa mu bindi bigo 46 by'Abanyamerika birimo Lockheed Martin, General Dynamics na Raytheon ndetse n'ibindi. Impuguke zivuga ko ibi bihano bizagira ingaruka zidakanganye cyane kuko ibyo bigo bya Amerika bisanzwe bidakorera ubucuruzi mu Bushinwa cyane. Muri aya mabwiriza kandi, Ubushinwa bwabujije ibigo n'abantu mu bindi bihugu kugurisha ibicuruzwa byabwo kuri ibi bigo bya Amerika byakumiriwe. Ikaba yiswe intambara y'ubucuruzi nyine. Hanyuma reka tubabwire ko tukiri hanze y'u Rwanda, Iran yahize gusubiza ibitero bya Amerika mu buryo bwose. Umuyobozi ukuriye abari mu biganiro na Amerika ku ruhande rwa Iran, Mohammad Ghalibaf, yatangaje ko ingabo z'igihugu cye ziteguye gusubiza ibitero bya Amerika nyuma y'uko iki gihugu kigaragaje ko gishobora kwigarurira umuhora wa Hormuz. Ibi yabitangaje mu gihe ibiganiro hagati ya Iran na Amerika bikomeje kubera mu Busuwisi bigamije guhagarika burundu intambara ihanganishije impande zombi. Ibi biganiro byayobowe na Vice Perezida wa Amerika JD Vance n'abahuza barimo Qatar na Pakistan. Ghalibaf yavuze ko iterabwoba rya Amerika ridashobora gutuma Iran ihindura ibyemezo byayo, anashimangira ko ingabo z'igihugu ziteguye gusubiza mu buryo ubwo aribwo bwose. Ati, ntibakwiriye kwibwira ko dukorera ku iterabwoba rya Amerika. Bashatse bakwitondera ibyo batangaza. Ingabo zacu ziteguye gusubiza mu bundi buryo. Ibyo bavuga byose twe tuzakora. Ibyo bavuga byose twe tuzakora. Ni ukuvuga ngo ibyo Abanyamerika bavuga byose bo bazakora. Ni nyuma y'uko rero Trump yaramaze kuvuga ko Iran nifunga umuhora wa Hormuz, abari mu biganiro batazashobora gusubira mu gihugu cyabo. Trump yavuze ko mu gihe amasezerano atagerwaho, Amerika izigarurira Hormuz igatangira gusoresha ubwato bw'ibicuruzwa bihanyuzwa buri munsi, burimo ubutwaye ibikomoka kuri peteroli. Hanyuma se mukaba mutandukaniye
na Iran n'ubundi ishaka kwishyuza mu kayuza. Politike rwose nayo ntabwo iba yoroshye aho hari muri Iran. Reka tubabwire ko muri Uganda yirukanye Martha Karua wabaye minisitiri wo muri Kenya shishi itabona. Umunyamategeko akaba n'umwe mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya, Martha Karua yirukanwe muri Uganda nyuma y'amasaha afungiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe i Kampala. Karua ni umunyamategeko wa Dr. Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Yageze ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Kamena 2026 agiye gukurikirana urubanza rwa Elias Lukwago wabaye meya wa Kampala. Yari kumwe na perezida w'urugaga rw'abanyamategeko ba Kenya, Charles Kanjama. Nyuma yo kugera i Kampala, Kanjama nabo bari kumwe bo bemerewe gukomeza urugendo, ariko Karua we ahita afungwa, telefone ze zikurwaho. Urwego rw'abinjira n'abasohoka muri Uganda ntirwasobanuye impamvu Karua yirukanwe mu gihe Kanjama n'abandi bo bemerewe kujya gukurikirana urubanza rwa Lukwago umaze icyumweru afunzwe. Abanyamategeko bo muri Uganda na Kenya bagaragaje gufunga no kwirukana Karua ko bihabanye n'uburenganzira bwo kunganirwa mu rwego rw'amategeko no gusubiza inyuma ubufatanye mu karere. Ibiro bya Karua byemeje ko yavuye Entebbe y'amahoro, bishimangira ko aza kuvugana n'itangazamakuru kigera ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta i Nairobi. Iki gikorwa kije kiyongera ku zindi nzitizi Karua yakunze guhura nazo kuva yatangira kunganira Dr. Besigye nyuma y'ishimutwa rye itavuzweho rumwe ryabereye i Nairobi mu mpera z'umwaka wa 2024. Hanyuma reka tubabwire n'iyi nkuru ivuga ko minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yeguye. Sir Keir Starmer wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva muri Nyakanga 2024 yeguye nyuma y'iminsi yotswe igitutu n'abarimo abahoze bamushyigikiye. Kuri uyu wa 22 Kamena 2026 Sir Starmer yamenyesheje Abongereza ko yarafashe icyemezo cyo kwegura ku mwanya wa minisitiri w'intebe ndetse no ku mwanya w'ishyaka ry'abakozi bita Labour. Sir Starmer yasobanuye ko icyemezo cyo kwegura ku myanya yombi kigamije gushyira imbere igihugu cye akunda, agaragaza ko mu gihe yari mu nshingano yahinduye byinshi mu ishyaka ndetse no mu gihugu. Ku rwego rw'igihugu, Sir Starmer yavuze ko yagaruye icyizere ku bukungu, ku gisirikare no ku mutekano w'imbere mu gihugu. Sir Starmer yatangaje ko yeguye kandi ko yiteguye gutanga ubufasha cyangwa se ububasha mu buryo bwiza kandi azaha umusimbura ubufasha bwose azaba akeneye. Yashimye umugore we Victoria Starmer wamubaye hafi mu bihe byiza n'ibibi ubwo yari minisitiri w'intebe, anasobanura ko ikigiye gukurikiraho ari ukwita ku muryango. Dosiye ya Peter Mandelson wabaye ambasaderi w'Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumye Sir Starmer atakaza benshi mu bari bamushyigikiye by'umwihariko mu ishyaka ry'abakozi. Sir Starmer yatangiye gusabwa kwegura ubwo byamenyekanaga ko yashyize Mandelson kuri uyu mwanya kandi yabizi neza ko uyu diplomate yari afitanye umubano wihariye na Jeffrey Epstein wafungiwe ibyaha bifitanye isano no gushora abana b'abakobwa mu busambanyi. Inteko yatumije Starmer kugira ngo asobanurire iby'icyemezo yafashe, asobanura ko Mandelson yari yaramubeshye ko umubano we na Epstein utari ukomeye cyane, ariko abadepite ntibanyuzwe. Icyizere Sir Starmer yari gifitiwe cyakomeje kurindimuka ubwo ishyaka ry'abakozi ryatsindwaga amatora yo mu nzego z'ibanze yabaye mu ntangiriro za Gicurasi 2026. Umusaruro mubi w'aya matora ugaragaza uburyo Abongereza barakajwe n'uko ikibazo ndetse n'ibindi bibazo byugarije igihugu cy'Ubwongereza birimo izamuka ry'ibiciro by'abimukira badafite ibyangombwa bakomeza kuba benshi ndetse n'ibindi bidakemuka. Abaminisitiri bari bamushyigikiye bari bamaze iminsi begura umusubirizo mu rwego rwo kumwinubira, bamwibutsa ko ku neza y'igihugu akwiriye kuva ku mwanya wa minisitiri w'intebe, hanyuma ushoboye kuyobora neza akamusimbura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Yvette Cooper, minisitiri w'umutekano w'imbere Shabana Mahmoud, minisitiri ushinzwe umutekano w'ibikorwa remezo bitanga ingufu Ed Miliband n'abadepite benshi bari bamumenyesheje ko nta yandi mahitamo afite kiretse kwegura. Mbere y'uko Sir Starmer atangaza ubwegure yabanje guhamagara umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu arabimumenyesha. Biteganyijwe ko ari we azashyikiriza ku mugaragaro ubwegure bwe. Andy Burnham niwe uzasimbura Sir Starmer nyuma yo kugirirwa icyizere n'ishyaka ry'abakozi. Yabaye minisitiri w'umuco, minisitiri w'ubuzima, meya wa Manchester ndetse n'umudepite. Sir Starmer yasobanuye ko minisitiri w'intebe mushya akazajyaho mbere y'uko inteko iterana muri Nzeri 2026, bityo ko azaguma mu nshingano kugeza asimbuwe.
mu myaka 10 ishize Ubwongereza bumaze kugira ba minisitiri b'intebe batandatu aribo David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak na Keir Starmer. Bose beguye kubera ibibazo bya politike. Ibintu byo mu Bwongereza ntabwo byoroshye kabisa. Hanyuma reka tubabwire ni inkuru ivuga mu Rwanda ko muri Kigali Press Stadium iruhande rwayo hagiye gushyirwa umuhanda wo gukoreramo siporo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel yavuze ko iruhande rwa Kigali Palace Stadium hagiye gushyirwa inzira yihariye y'abakora siporo yo kwiruka no kugenda n'amaguru. Mu bihe bitandukanye umujyi wa Kigali wagiye gukora ibikorwa byo kuvugurura imihanda hagamijwe kongera ibikorwa remezo bya siporo nk'uko byakozwe ku Kimihurura n'i Nyarutarama hafi ya Kigali Golf Resorts and Villa. Kuri ubu inzira itahiwe y'abakora siporo yo kwiruka no kugenda n'amaguru niyo izashyirwa kuri Kigali Palace Stadium ikiyongera ku zisanzweho n'iziri kubakwa. Ibi byashimangiwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel nyuma y'igikorwa cyo gusoza imikino y'Umurenge Kagame Cup 2026 cyabaye ku cyumweru tariki ya 22 Kamena 2026. Yagize ati turakangurira abatuye umujyi wa Kigali kujya bakora siporo. Dufite ibyanya bya siporo nka hariya kuri golf ku Kimihurura n'i Nyamirambo, aho tugiye kubaka ukiyongera ku wundi turi kubaka kwirebera. Dufite tapi y'icyatsi kuri golf na Kimihurura kandi turi kubaka indi kwirebera izaba yararangiye mu mpera z'uyu mwaka. Tugiye no gutangira kubaka indi hafi ya Kigali Palace Stadium izajya ku muzenguruko wayo. Ni inzira izaba itunganyije ku buryo yorohereza ukora siporo, kandi iyi nzira ni imwe mu zifashishwa cyane muri siporo rusange ya Car Free Day iba 2 mu kwezi. Ni umuhanda ufasha abakoreramo siporo kuyikora bisanzuye kandi batabangamiye ibindi binyabiziga biba bigenda mu muhanda. Hanyuma reka tukiri mu Rwanda, reka tubabwire ko mu karere ka Ngoma hari gukorwa iperereza ku bishe umugabo wamuciye umutwe. Iyi ni inkuru twigeze kuvugaho kare. Inzego z'umutekano mu karere ka Ngoma zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abantu basanze umugabo w'imyaka 42 we mu rugo bakamwica bamuciye ijosi ndetse n'ibindi bice by'umubiri we. Ibyabaye mu rukerera rwo ku wa 22 Kamena 2023 mu mudugudu wa Kabuye mu kagari ka Nyamagana mu murenge wa Remera ho mu karere ka Ngoma. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CSP Twizeyimana Hamdun yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo bayamenye ndetse bahise banatangira iperereza kugira ngo hamenyekane ababigizemo uruhare. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyonigere Nathalie we yabwiye iki kinyamakuru ko uyu mugabo yishwe mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere atemewe mu rugo n'abantu batari bamenyekana. Yavuze ko kuri ubu inzego z'umutekano zikomeje iperereza kugira ngo ababigizemo uruhare bagaragaye. Meya Niyonangira yavuze ko ubu batari bamenye icyateye uru rupfu ariko ko impfu nyinshi zituruka ku makimbirane ayo ari yose. Asaba abaturage ko mu gihe batagize ibyo bumvikana begera ubuyobozi bukabafasha. Tariki ya 11 Kamena muri uyu murenge wa Remera nibwo umukobwa w'imyaka 17 n'ubundi yishwe aciwe ijosi, amabere ndetse n'ibindi bice by'umubiri we. Icyo gihe umusore wamwishe yaje gufatwa nawe yaza kuraswa ubwo yageragezaga kurwanya inzego z'umutekano. Ngibyo rero ibijyanye n'ibyasohotse mu binyamakuru. Biba ari ibintu byinshi dufite ariko tuba twabatoranyirije ibi kugira ngo mugire ishusho rusange yaba iyo mu Rwanda, East Africa ndetse muri Afurika no ku isi hose muri rusange. Iyi ni Inkwakuzi. Niba uri Inkwakuzi utarakora subscribe ikoraho hasi kugira ngo dukomeze kujya tubana mu makuru yo hirya no hino ku isi ndetse n'ibindi biganiro twatangiye kujya dushyiraho hano bibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi.